Darija Šurić i po struci sam magistra farmacije. Po završetku fakulteta u Zagrebu zaposlila sam se u ljekarni i tamo sam se zaljubila u dodatke prehrani. Shvatila sam da mi više leži na taj način pomagati pacijentima, preventivno ili suportivno, s ciljem da se smanji količina lijekova koje uzimaju i na taj način se unaprijedi njihovo zdravlje. Onda u svojim 50-ima je došlo vrijeme da se okušam sama. To je proizvod koji je nastao s tim ciljem je B2B Nutramedics and Cosmetics digitalni časopis koji se lansira svaka 2 mjeseca. Sada ima oko 7000 čitatelja iz industrije. Najveće priznanje časopisu je upravo nedavni razgovor sa Informa Marketsima koji su zapravo organizatori najvećih sajmova dodataka prehrani i onaj na koji smo mi zapravo sada postali media partner za 2025. godinu je u Evropski Vitafoods i moram reći da smo na to jako ponosni. Najnovija inicijativa koju pokrećem je farmaceutsko-nutricionističko darmeno savjetovanje za krajnje korisnike s ciljem poboljšanja zdravlja. Ovim prelaskom u privatno poduzetništvo dobila sam slobodu kreacije i slobodu odabira osoba s kojima ću surađivati. Da ne bi sad ispalo da je sve idealno i pozitivno u privatnom poduzetništvu, želim naglasiti da ono ima i svoje negativne strane. Jedna od najvećih je održavanje životne ravnoteže je dosta otežano i izazovno jer radno vrijeme postane zapravo po potrebi klijenata i potrebi samog posla jer pokušavaš uvijek biti dostupan. Tako da ta life balance ravnoteža ponekad je uspijevam održati, a ponekad baš i ne. Posebno me veseli šetnja sa psom, zumba treninzi i fotografiranje.